米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天，在爱嘎伊利尼嘎马乌拉阿米巴拉拉，不吝啬，而是乐于分享。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以希伯来Turugo safau atsefang, 6 safau atusir, suarsa. Aka pi sawar to nga ayay at lemak ato ni pi palata. Nahani, ukaulahan no kawas ko matiniay sa patsakat saan. 希伯来书第13章第16节说：不可忘记行善和帮助别人，因为这样的祭物是上帝所喜欢的。Sarikakaau, o naifaluto ay ulah kita o misa Kristo ay ami lemak to nga ayay at lemak ato hari palata. Ami palusyang to ulah ato siniara no kawas. Ta ukahmekan no kawas lemak kunini. 我们基督徒是借着甘心乐意的行善和分享，来宣扬上帝的慈爱，这是上帝所喜悦的。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, sa faluhan iso ko orib ako, saka mangalaf ko ni katanagtag no falucho ako mitier tisonan, ato mangalaf ko ni karafraf no ulah no falucho ako hari palata. Ta malanga ayay awacay ko orib ako, ami palusyang to ngangan no miso. 主啊，你更新我的生命，让我有更坚定的信心，也帮助我更加乐于分享，使我的生命能够成为美好的见证，来宣扬你的名。Pakai ni i dalam anay ngangan no tapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。